maana wakijua wataniona mimi. Haya, Bakise the Big Boss episode ni ya munani. Uyu nguyu uko yakaje kurogwaje kuroga sanze noneho. Barasi wewe sha kibibi cha miaka 60 sutule nyumbani kwako. Umukecuru w'imyaka 60 utakicara munzi we koko niko Kazi kuja majubani kwa watu. Akazi kawe ni ukwinjira mu mazu y'abantu gusa. Nguje kuroga niko. Haya wanga. Ngaho roga. Wanga tena sima kuja kuwanga wewe. Ngaho roga ntuje kuroga si. Wewe wanga. Roga ngaho roga. Toka. Socheshwa se nyine. Toka. Soka. Kiraburu. Kipara. Jipara we. Jipara. Hebu njoo haraka sana huko. Socheshwa hano. Shikamo bibi. Ati waramutse mama. Maraba. Ati nawe waramutse. Yaani tulikusubiri tukukuona. Ejo twagiye kuroga cyangwa se twari mu gikundi ntago twigeze tukubona ugaruka. Ulikuwa na safari ya wapi? Byagenze bite? Yaani kiukweli kilichonikuta. Ati wa muhungu we ibyambayeho. We acha. Ndeka nukuri. Pole sana bibi. Ati hangane. Asante. Urakoze. Hii siri usimwambie mwanachama yoyote. Ati bingiye kukubwira wa muhungu we abantu tubana mu cyama cyacu cyangwa se mu kibina cyacu cyangwa muri koperative yacu yo kuroga. Ntuzagire no mubibwira. Maana wakijua. Ati kubera yuko hagize ubimenya wataniona mimi ni goigoi na ni dhaifu. Bazambona nkaho ngewe ndi goigoi cyangwa ndizani. Nkaho ntuzuye, nkaho ntagira ubwenge. Sijui umenielewa? Aturanyumva. Sawa bibi nimekuelewa. Ati nta kibazo ndakumva. Bosuko bavuga kindi kikubari ruhande cyari kiri mu nzira kigendera kirabumva. Kunisaidia kutoka. Tugaruka kuri hano kuri mbwera wacu Katika kile chama na nikawa salama. Ni kwa koe mchungaji. Ati niba hari aho nashatse ubufasha aho bashobora kumfasha kugira ngo mve muri cya cyama cyangwa se muri ya Illuminati ni wowe kwa wewe mchungaji cyangwa se mukozi w'Imana. Ukifunua Yeremia 17 mstari wa 5 amugira muri Biblia unasema kwamba amelaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Amfanye mwanadamu. Genzi yabonye yuko nta kintu na kimwe yakora uretse kwishinganisha ku Mana. Zako na utajiri wako ukapande kwa mwanadamu. Lakini muona faida yake na matokeo yake. Ndio yuko hapo. Lakini mstari pia unaendelea unasema amfanya mwanadamu akomeza kumubwiriza nese tuvuga ijambo natwe na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mstari wa 6 unasema maana atakuwa fukara nyikani. Arakomeza hatimaye leo mrudi hapa baada ya muda mrefu kutegemea katika nguvu za mwanadamu. Nyikani tunazungumzia ndio hii hapa majuto. Mstari wa 7 unasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Ipo nguvu kubwa, ipo lulu kubwa sana kwa nguvu za binadamu kutegemea utajiri kutoka kwa Bwana, kwa sababu utajiri utalast forever. Nikutoe hofu, kwa kuwa umekuja kwa Bwana ukiri na kujishusha, basi utakuwa mpya. Ati wa mugabo nkukureho mazinda cyangwa se nkumara ubwoba kubuje kumucungaji cyangwa se ku mukozi w'Imana waje ahantu hanyaho. Ati haguruka nkusengere mugabo. Bwana anasema asante kwa ajili ya kumjia. Ati Mana ndagushima yuko wabashe kuzana no muhungu wawe hano. Bwana anavua nguvu za giza Bwana. Ati ndakuraho cyangwa se ndabomagura cyangwa se ndasenya imbaraga mbi. Imbaraga z'abarozi n'izabandi bose batizera Imana. Katika jina la Ati mu izina rya Yesu Kristo. Nikiomba kwa jina lako takatifu. Ati nsenze mu izina ryawe.
nakushukuru. kandi nkushimiye yuko uduhaye aka kanya mu izina ryawe, amena. Kijana sasa uko mpya. Ati rero wa muhungu, icyo nakubwira aka kanya, ubu wabaye ikiremwa gishya. Lakini kama umeamua kutoa nyeusi kuweka nyeupe. Ati rero niba wiyemeje kuva mu byaha ukajya mu buntu bw'Imana, make sure uko katika mstari. ati rero nizere yuko uragenda mu murongo wa nyawe. Make sure na ulikweli kundi. Ati ube ugarutse byo kugaruka bya nyabyo. Zulia sana ibada. Ati kandi ujye wibuka gusenga. Fungu la kumitoa kupitia Bwana Ni cyacu umujye utanga. utaenda kufunguliwa tena. Ati mu Mana nta handi uzabibona ibyo byose. Sawa, nashukuru sana. Ati nanjye reka nkushime mwigisha. Kila la. Watu wengi wakiwa wanakuja kujiunga na hichi chama huwa wanakuja mikono yao wakiweka nyuma. Ati abantu benshi iyo bashaka cyangwa se iyo bashaka kutwiyungaho cyangwa se iyo bashaka ubutunzi muri iyi sosiyete yacu, baza bashyize amaboko inyuma, Wanalia na kusaga meno. Barirarira birizariza. Lakini baadaye wanapofanikiwa, Atariki iyo bamaze kugera ku cyo bashakaga, haraseka. huwa wanakengeuka. Ati nta kindi bakora uretse kutwihinduka. Ni kweli mkuu, lakini kwa mimi mkuu bwana sidhani. Ati nukuri rwose boss nyine kuri njyewe ntago aburi cyavuga. Manake chama kimenipa wasfa, chama kimenipa Mugenzi wa mugabo ngo yaje gusengerwa, ariko ngo wamusengeye mugenzi nawe numwe muri mubo yifuza kuvamo. Hivi sio nabii wa mchezo. Kwa hiyo mimi sidhani kama na mimi nitakuja kuwa moja wapo ya hao wanaokengeuka mkuu. Ati sinkeka yuko mugenzi ngewe nzaba muri aho ngaho baduhinduka. Araseka. Bravo. Basi ndio hivyo bwana mkuu. Mimi naomba niende. You're welcome. Tugaruka hakuno kuri wa mukire wacu. Oh, Sasha. Sasha we, Karibu. bite byawe? Asante bosi, sasa hivi. Ati mwiriwe mute bosi? Salama. Umepajuaje hapa? Ati si wanjye uhamenye gute wa mukobwa? Hakuna mfanyakazi yote. Ko nta mukozi wanjye n'umuza aho mba. Sina napajua napoishi. Nimeulizia tu. Ati nabaririje. Paka nimeweza kufika hapa. Ati nabaririje ndinda hongera hano. Kuna shida? Zei, hari ikibazo mu kazi? Ya bosi, na matatizo. Ati bosi hari ikibazo. Inanisumbua sana. Ningiye kandi ikibazo ugifite. Paka nimeshindwa kulala. Ati mpaka icyo kibazo byananiye kuryama cyangwa se gusinzira. Umeenda hospitali? Ugeze ujya kwa muganga se? Hapana. Oya. Na sio kichwa cha kawaida. Ati si ikintu ntago ari ikintu gisanzwe cyangwa se icyo kindi kuvuga kinjya cyangwa se kinantesha umutwe, ntago ari ikintu gisanzwe. Na kuna wachawi wananichezea. Atubanza hari abarozi cyangwa se abantu bari kundoga. Nimeona nije kwako, maana watu wazito kama nyinyi lazima mtakuwa mna waganga wenu wanawasaidia. Ati rero navuze ngo byibuze reka nzi wawe, kuko nta muntu nzi yuko nta muntu ukira atageze ku murozi ku bapfumu, byibuze undangira umupfumu wawe. Araseka. Mganga wangu. Umupfumu wanjye. Siku zote mbwa anapokung'ata unapomfukuza, anaporudi tena unamfukuza mara ya 3 muue. Ati ngira ngo wumva amagambo. Ati kwa mukobwa nkubwira ikintu kimwe.
ati igihe cyose imbwa nikuruma ubwa mbere ukayihorera, ubwa kabiri ikakuruma ukayihorera, nigaruka ubwa gatatu atuzayice, kwa sababu atakusababishia malaria. ati kubera yuko itakindi azagutera uretse uburwayi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ati si ushaka kuvuga iki bosi? Bosi. Unajua. Nawe urabizi ibyo mvuze, urabyumvisha. Unajua nini namaanisha? Wabyumvisha. Yisubirirayo. Gusa mugenzi wibuka aka gakobwa kamaze gutakaza amafaranga menshi ya kampani, akababarira akagasubiza n'amafaranga katakaje. Yewe kari n'igihe kamubwiye ngo telefone bayibye, agaha amafaranga yo kugura indi telefone. Kumbe siko ni cya gikecuru, banza yarabizi we. Toresha itabiri naryo ndumva rigize mu mutwe yo. Umva imvura ko kiraha wa undi nawe agica iruhande, usanga aho kirimo kirayoyoma, kiri kubona Nyabugogo yahiye. Nyabugogo irarangiye Mjomba. aragikanga ko wiruka biti. Nilikuwa nawahi. Oya nyine nubundi narindi kugenda. Na siku hizi sikuone. Ese bite kutakitsura, ko bite utakinsura nani? Na makaburini. Bite kutakigera no mwirimbi twarahuriragayo muri gukina amafilimi. Kuna changamoto yote? Bite? Mambo mengi. Nyine ibikorwa byinshi. Na mambo mengi kaungangano. Mambo mengi ni haya ya kawaida au ndo mambo yenu yale ya kichana? Aya, ibiye bikorwa byinshi. Ibyo bikorwa byinshi uvuga ni ibisanzwe cyangwa ni bya bikorwa byanyu mukora mu majoro? Nawe una dogo. Ariko nawe ntiwaheza. Jishikilie. Jya wifata ariko. Una dogo. Jya wifata ntukavuga ntukayamene yose. Kumbe huwa unatumia na bangi? Ati burya ujunywa n'urumogi. Unajua nilikuwa nakushangaa. Mwanga wa design gani? Nilikuwa nakuona tofauti. Tinajyaga nibaza wowe uri umurozi kamparaki. Kumbe huwa unatumia bangi. Ujunywa n'urumogisha. Mara moja. Rimwe na rimwe nyine. Jya nibeta nkayoyoma. Lakini vunga kausha minya. Ako mwana nyine juheza bonyeza leli. Juheza mwana juheza. Umbea kwa mtoto wa kiume haufai. Mwana matiku ku mwana w'umuhungu ntacyo bivuze. Ndio maana nakuita Zuchu. Niyo mpamvu wumva nkwita umugore. Kausha. Juheza. Nikamwambia mtu yoyote yule bwana. Ati nta muntu nabwira ko uri umurozi mwana. Hivyo ndio ninavyotakiwa kwa mtoto wa kiume. Mikazi. Nuko nguko biba bigomba kugenda ku muntu w'umugabo nkawe mwana. Oi, nganga kalinye. Oi. Lakini ukijilegeza wanakupelekea moto. Yani kiramutinya. Shauri yako. Ningependa hata uje kuntembelea bwana. None se ko ahubwo siko nashakaga kunsura. Chefu. Wasazi. Unaumwa? Niko. Karigendera. Wa mukecuru araza. Marishari. Kijana. Niko uriya muhungu muri kuvugana ibiki? Ametoka hapa. Avuye. Amekuja kufutani. Yaraje gushaka iki hano? Alikuwa anajiosha. Anajikomba. Eti anasema amenimisi. Reka yarari marivugishwa ngarankumbuye. Niona siku nyingi ngo ntarambona nyine ngamaze igihe atambona. Kwake
wala nikimfuata makaburini. Mimi nilijua amekufuata uje muombe msamaha. Maana siko mateso haya nompa. Akiinama nchale, akiinuka nchale. Ati narinzi yuko aje kukubwira ngo uje kumusabira imbabazi, uze kumunsabira imbabazi wanje kubera yuko uburyo ndi kumushwishwaguriza cyangwa ndi kumuteza sha. Uyaraseka wibwera mwumvisha ari kumwe na Gipara. Ndabizi sha. Ndakuzi ndabizi. Unajua nini? Ibicyuzi. Hiyo mibangi yako hiyo naomba ifike kikomo. Sha urwo rumogi usigaye unywa ndakwinginze rugabaye. Yeah. She's a bird. Yeah. Tugaruka kuri Mbwera n'umugore we. Mugenzi yavuye ku mukozi w'Imana yibwira yuko ari umukozi w'Imana, kumbe na waba murera iminati. Aya. Twende zetu kwa Mandera misuti weshera. Mugenzi ari kwitegura ubukwe cyangwa se menya yarakoze ubukwe ari kumwe n'umugore we. Kwenye dera oh baby. Twende zetu kwa Mandera misuti weshera oh baby. Yasohokanye n'umugore muri resto muri alimentation niba atari supermarché. Photoshoot. Ibisimba supermarket. Yeah. Initende ya Zanzibar. Utamu na usikia baby. Ukigongelea msumari. Utamu na nizidia. Sidia. Mi unofanya. Yasize umugore muri supermarché asohoka hanze ngo yitabe telefone. Usakira hari icyaguye hasi. Abona inuma. Mugenzi muri societe yabo cyangwa se muri wa muryango wabo barabizi yuko utangiye kubona inuma cyangwa se inyoni zigwa zapfuye, aba ari ikimenyetso kikubwira yuko wagejeje igihe cyawe. Nawe rero uko ari ahabonye inuma nta kindi bivuze. Umugore arasohoka abonye umugabo atinjira. Baby. Mukunzi. Siku zimeshaisha. Ati minsi yanshiranye. Yeah. Umugore agira ngo ni iminsi y'ubukwe bwabo. Leo kwa siku zimeshaisha. Ati yega iminsi iri kugenda. Wakati wetu kwenda kufunga ndoa. Ati umunsi w'ubukwe bwacu umefika. Ndi kubona nanjye wageze. Lakini baby, kwa nini hili swala tunalizungumza kila siku? Ati none se sheri, kubera iki ibi ngibi by'iminsi yo kubiri kugenda kuki twirwa tubivuga? Na kila siku tunazungumza ukiwa unalia tu. Ati buri gihe iyo turi kubivugaho uba warize. Nini? Ati ikibazo ni ikihe mukunzi? Baby, basi sawa. Ati tuza wirira. Tugende. Bakise Big Boss. Iyi ni episode ya 8. Mugenzi nta kindi cyabaye, ubukwe bwarageze. Ayimushyiramo. Undi nawe yemera yuko imujyamo. Gusa babandi bo mu cyama cyabo cyangwa se muri ya koperative ya societe yabo wa muryango wabo barahari boss. Ndugu zangu, ningependa kuhitimisha ibada ya ndoa hii. Ati mwese mwitabira ubukwe, nagira ngo tubutangire cyangwa se tubusoze kwa andiko takatifu kutoka katika. Ati tubusoze dusoma ijambo ry'Imana. Biblia. Mwanzo 2 mstari wa 24 unasema, ati mwitangiriro sinago nsobanura ijambo. Kwa hiyo mume atamwacha baba yake na mama yake,
naye ataambatana na mkewe. Baada ya kusema hayo, naomba nimalize kwa kubariki ibada hii. Ati rero nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana, nyine ijambo ry'Imana asomye nuko ngo umugabo azata umuryango we ise na nyina ubundi kugira ngo abane n'umugore we. So ati rero nyuma yo kuvuga nyuma yo kubabwira ijambo ry'Imana, ati reka mpumugisha aba bashakanye. Mwegera imbere. Baba wa mbinguni, ati data wa twese uri mu ijuru, ninasema asante kwa ajili ya watoto wako hawa. ati ngushimiye kubw'aba bana bawe wahuduhurije imbere leo, kwani sio miili miwili tena, ati kuri ubu ngubu ntago bakiri abantu babiri batandukanye, bali ni mwili mmoja. ati ahubwo bose ni umubiri umwe cyangwa se ni umuntu umwe. Akiri aho nta kindi cyabaye, kwani sio miili miwili tena, bali ni mwili mmoja. Ndore wa wundi cyamubayeho atangira kugira ute? Wanatazama maandiko yako matakatifu yanasema, uyu uko komeza gusenga wibuka nawe n'umwe muri cya cyama kilichounganishwa na Mungu. Akomeza gusenga gusa umugabo arahangaha abantu bose bafunze amaso bazi ngo wenda umugabo arimo aragira ute, arimo kwerekwa cyangwa ari mu mwuka. Mwanadamu hawezi kutenganisha. Ava maraso. Na wabariki watoto wako hawa. Aba barahangaha barabizi biri kuba. Wela nini? Uyu nguyu nta cyabaye. Mugenzi, umugabo nuko bamurangije kandi ni pasiteri ubikoze kubera yuko nawe ari muri cya cyama cyangwa se mwishyira hamwe cyangwa se muri koperative cyangwa se muri sosiyete ya babandi bama devil worshippers. Alright, abangaba bamaze kureba cyangwa se kuba bahamya yuko birangiye, baragiye barigendera. Nkeka yuko ari naho ngaho episode yacu ya 8 irangiriye. Nge banyita Papa Harris. Iyi ni episode ya 8 turangije. Aya.